Evo, pomenuli smo da postoje tri kritična faktora, odnosno važna faktora u pregovaranju. Jedan je moć, drugi su informacije, treći je vrijeme. Sada ćemo govoriti o moći. A kad god imate neki pregovarački razgovor, u njemu se osjeća ko ima moć, odnosno osjeća se koja strana na određen način dominira. Ne mislim dominira time što je napadna ili time što pokušava otvoreno da pokaže suprotstavljen stav, nego se osjeća ko ima veću moć u pregovaranju. Pomislili bismo na prvu da je moć jedna. Međutim, kad gledamo pregovaranje, možemo moć u ovom procesu da podijelimo na nekih 8 vrsta. Pa evo, pomenut ćemo 8 vrsta moći u pregovaranju. Prva je takozvana legitimna moć. Legitimna moć je u stvari moć položaja. Na primjer, ako ste vi šef u firmi ili direktor i razgovarate sa zaposlenima o određenoj temi, onda ćete vi po samoj funkciji koju imate, bez obzira što možda niste sposobniji, niste pametniji, niste bolji, vama funkcija nosi određenu vrstu moći i druga strana to osjeća. Druga moć o kojoj pričamo je moć nagrađivanja. Ako neko ima moć da vas nagradi, a vi s njim pregovarate, onda ćete se vi osjećati da ste na nešto nižoj poziciji u odnosu na tu osobu. Treća, koja je povezana sa ovom prvom, je moć kažnjavanja. Ako imate poziciju u kojoj vas neko potencijalno može kazniti, osoba s kojom pregovarate, onda mi ponovo na određen način spuštamo svoju poziciju, odnosno posmatramo sebe nižima u odnosu na sagovornika. Sljedeća vrsta moći je moć poštovanja. Na primjer, da pregovarate sa nekom osobom, imate situaciju da pregovarate sa nekom osobom koju inače u životu poštujete. Recimo sa svojim bivšim profesorom s fakulteta i srednje škole i sl. I došli ste u poziciju da sa tom osobom imate pregovarački proces. U većini situacija ćete toj osobi dati nešto više ustupaka nego što biste uradili kad biste pregovarali sa osobom prema kojoj ne osjećate poštovanje. Poštovanje je pozitivna stvar, međutim u procesu pregovaranja osjećaj da nekog poštujete će vam donijeti situaciju u kojoj ćete se vi postaviti niže u odnosu na tog nekog u pregovaranju. Naredna vrsta moći je harizmatična moć. Harizma je riječ koju jako teško možemo objasniti, ali svi znamo šta znači, jel tako? I kad pregovarate sa osobom za koju smatrate da je harizmatična, vi ćete ponovo nesvjesno da postavite sebe u nižu poziciju u odnosu na tog nekog. Što znači da kad pregovarate sa osobom za koju smatrate da je harizmatična, ona će imati viši nivo moći u odnosu na vas. Naredna vrsta moći je moć znanja. Recimo, pregovarate sa osobom za koju smatrate da ima mnogo veći nivo znanja od vas u određenoj materiji i vi ćete nesvjesno da se ponovo postavite niže. Ili recimo, ako vi imate veći nivo znanja, ili to sagovornik misli, sagovornik će da svoju poziciju koriguje prema dole. Naredna vrsta moći je moć situacije. Ovo je jedna od simpatičnijih. Recimo da vozite automobil, da ste prekoračili brzinu i da vas zaustavlja simpatični gospodin u uniformi i ide ona uobičajena priča, molim vas vaše dokumente, ime, prezime, godište i famozno pitanje da li znate šta ste uradili. U toj situaciji, recimo, vaša moć u pregovaranju, recimo da ste u poziciji da će vam potencijalno oduzeti vozačku dozvolu, vaša moć u pregovaranju drastično pada. Od tog istog policajca kad biste sreli na ulici ili u tržnom centru, njegova moć u pregovaranju bi bila nikakva. I posljednja vrsta moći o kojoj smo na određen način već pričali je moć informacija. Ponovit ću, strana koja ima više informacija u pregovaranju po definiciji ima i veću moć.